5, idemo. Kako ide? 4, 2, idemo. Nastavljamo jednu lijepu praksu koja je već toliko poznata i ukorijenjena u naše banjalučke porodice, među naše osnovce, među naše drage Banjalučane, da je dio identiteta ovog grada. Radi se o besplatnoj podjeli knjiga, udžbenika za sve osnovce i ovo je 4. godina za redom. Onoliko koliko u ovom trenutku smo i mogli mi da uvedemo tu politiku. Dakle, od prvog dana kada smo izabrani, rekli smo da će to biti, evo, danas jeste, više od 11.000 banjalučkih kuća, porodica, 11.000 osnovaca od 1. do 9. osnovne uvažava to jedno pravo. Važno je reći da u jednu lijepu politiku Banja Luke, jednu lijepu besplatnu mjeru, jednu lijepu ideju prate i drugi gradovi u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu, ali i šire od toga. Drago mi je da je Banja Luka preteča lijepih, dobrih, pozitivnih ideja, a ove knjige to svakako jesu. Svaki početak je uvijek lijep i važan, ovo je veliki početak, još jedne školske godine. Banja Luka se uvijek onako momački, junački priprema za početak školske godine, to znači da radimo sve što je do nas, to znači od posebne bezbjednosti i oprez svim učesnicima u saobraćaju, iscrtavanje pješačkih prelaza, linija, izgradnja novih autobuskih stajališta, opremanje škola. Već smo jednu školu izgradili, drugu planiramo na Paprikovcu. Dijelimo danas ove knjige za najmlađe. Pravimo poseban kulturno-umjetnički program da se radujemo novom velikom početku. On je važan jer neki po prvi put kreću škole, naši prvačići. Njima i njihovim roditeljima želim svu sreću ovog svijeta, sve najbolje u ime Banja Luke i u svoje lično ime. Znate, krenuti po prvi put u školu je zaista jedan veliki, veliki početak i jedno životno poglavlje koje pamtite tokom cijelog života. I mi želimo da to zaista uljepšamo i napravimo da se to osjeća onako cijelim bićem i da to Banja Luka dočeka kao praznik. Sa druge strane, svako ko upisuje novi razred je jedna nova životna stepenica. Tako da ovo je zaista jedan veliki početak. Ovdje ćemo dijeliti više od 500 poklona, mnogo lijepih iznenađenja za najmlađe, na jednom novom platovu, novom trgu koji smo izgradili, simbol nove Banja Luke. Sve su to lijepe stvari koje znače da Banja Luka postaje jedna nova Banja Luka, grad koji dobija mnogo sadržaja, mnogo lijepih mjesta i mnogo kvalitetnih odluka i mjera koje sprovodimo. Sutra nastavljamo uz jedan isto važan i lijep kulturno-umjetnički, zabavni, muzički program. Pozivam sve ljude i danas evo ovdje da se pridruže sutra od 19, evo ajde, 19:30 časova da ovdje dođu i da vide šta smo i to za sutra pripremili, ujedno da vidimo kako je protekao prvi dan škole. Tradicionalno ja ću da posjetim nekoliko osnovnih i srednjih škola, da se uvjerim da je sve kako treba, da smo kao grad uradili sve što je do nas i dajte mi priliku da svim učenicima i roditeljima poželim srećan početak nove školske godine, naravno našim cijenjenim direktorima osnovnih i srednjih škola, isto tako nastavnicima, svom nastavnom osoblju, svim radnicima naših škola, zaista od srca neka ovaj početak školske godine, ova školska godina bude upamćena kao najbolja do sada i svaka naredna bude bolja od one prethodne. Mi ćemo se potruditi da uradimo sve što je do nas. Hvala. Sve ste rekli, čak ne moramo. Jeli, možete ovdje, tako? Može samo izvođači. Se trebam predstavljati, može bez... Dodat ću to i dodat ću. Moje ime je Sani Terzić, ja sam danas ovdje sa kćerkicom, ona je 5. razred osnovne škole Dositej Obradović. Evo došli smo da preuzmemo knjige i došli smo da na neki način podržimo ovu jednu plemenitu akciju. Smatram da je jako važno, pogotovo u današnje vrijeme nama kao roditeljima, ali i kompletnom društvu da podržimo ovu djecu, jer ovo je po meni najplemenitije moguće djelo, a to je ulaganje u našu budućnost, ulaganje u našu djecu, u demografiju u kojoj mi trenutno živimo, gdje nam fali ljudi i djece. Mislim da je ovo najplemenitija stvar koja se trenutno mogla uraditi. Eto, toliko, hvala. Samo još par rečenica, koliko će vam to značiti što su knjige besplatne? Naravno, svima nama kao roditeljima, ja imam 3 djece i jako je od velike pomoći da knjige budu besplatne, jer to je za neki kućni budžet predstavljalo jedan priličan udarac, što sad ne doživljavamo, naravno. Ogromna je to pomoć, drago mi je da su i neki drugi gradovi počeli, ovo je fantastična stvar. Hvala. Imamo još jednu stvar samo da dodamo, oprostite.
Hvala, savršeno, nije u redu, nego je savršeno. Hvala vam. Ovako da kažemo, pored toga, grad Banja Luka i poklanja i pruža podršku kroz pribor romskoj populaciji, djeci, znači nacionalnih manjina, i o tome vodimo računa, izdvajamo sredstva i po tom pitanju. I evo, sutra su mi rekli moji saradnici da podsjetim na izvođače Kaliopi, ili mi kažemo Kolonije, jeli, kao grupa, ali to je danas Indira, ali bit će svi ti hitovi koji su vanvremenski, ili sve vremenski, sve vrijeme su prisutni kako u prošlosti, danas i sutra, tako da evo, pozivam sve naše Banja Lučane, oni koji dolaze u naš grad i oni koji se osjećaju kao Banja Lučani, oni koji žive oko Banja Luke, evo da sutra od 19 časova već dođu opet na ovo mjesto i da nastavimo dalje sa velikim početkom i svim poklonima i lijepim stvarima koje smo pripremili za novi veliki početak. Dobrodošli i blagodarim i hvala. Krećemo. Bravo.